Danger zone. Boss. Hello. Nashit. Wewe wange programme. Oui, tu sais mon gars nikasema kuna nini? Mtu labda ça c'est bien. Eh, C'est très bien. Ni qualité. Kuna watu unaoona ni walideri wangali mapema. asante. Sasa vipi? Safi kabisa. Sasa nimekuitisha juu iko na mission ya kazi. Wow. Sasa hiyo mission ya kazi nimeona sintaipa yoyote ule. Nzuri sana. Wewe ndio una programu zenye tunataka tukusaidie. Ndio. Hata kama takusaidia kivingine lakini kikazi inawezekana. Hiyo mission ukienda mkonvoi utapata hela. Mshiko kabisa. Unaenda mkonvoi. Unaenda huko. Unaleta gari na wengine wanaleta gari, kila mtu gari yake moja moja mnakuja nazo. Sawa? Utazikuta Mombasa. Kwa lakini boss, mbona kama umechange program? Mbona nataka kama kabisa nitarudia kusafiri baada ya juu sunaona ni sawa tu. Hizo hela zitatusaidia kwenye harusi yako. Na hiyo gari saa zingine itatusaidia yenyewe. Kwa nahitaji hela. Sawa. Ndio boss wangu ameshaamua. Lakini kikazi ndio hivyo. Yeah. Usikuwe na stress. Genda ukora kazi, uzani uyo muduga. Saa zingine ndio wenye mtatembelea hata kwenye harusi. Wampya. Wewe, hiyo gari ukiona. Wewe. Na tunachukua. Njoo Mombasa. Huko Kenya. Unajua tafadhali hapa karibu Tanzania. Kwa marefu. Sasa kabisa kuahirisha kusogeza mambo ya harusi kidogo. Wewe gari iko Mombasa. Wataileta mpaka Dar es Salaam. Utaichukua Dar es Salaam. Hapo afadhali. Niko njoo mwenyewe nitatoka mwenyewe ndio Mombasa mwenyewe. Kila kama hivi mpango wa da. Kule tuna wengine watumishi. Ndani kichelewa siku 2. Yani hakuna kulala usiku na hata hivyo mtamaliza hata siku 3 au 4. Joni kuja polepole, ni gari nzuri, sitaki uje kisa nisikie ngoma. Unajua mambo yangu boss. Umeanguka chini ya mlima kabisa. Sasa ndio. Bon, wengine watumishi wakienda kwa hizo mission. Ndio. Tunawapa $600. Ndio. Wewe utakupa $1000. Usende sema. Kisha na wengine wagumuke. Usijua kwenda kukutania sio fanya kimya, nakupa hizo 1000 juu ya kukupenda sana. Juu ya mapenzi mimi na wewe. Asante. Juu ya kuona gisi unachangamkia kazi. Asante sana. Sawa? Na wewe ukue utulie. Ujue mariage yako itakuwa sawa. Harusi itaendeka vizuri. Kabisa. Yaani hapa bila mchango wa mtu harusi imemalizika. Sasa kabisa waruzi wiki. Harusi kwa mshinaji hiyo. Icho ni kimwe. Yego. Nabo bashoferi bandi. Uzo bachunge ni uzo uri chef wa konvoi. Kugira imiduga ishike neza. Yote itaingia mu konvoi ya harusi yako. Wow. Toyo. Asante sana kabisa. Wende kukazi. Asante kabisa. Fa kazi. Yeye atafanya kila kitu kwa ratiba kwa muda. Urondere impuzu. Kuna baridi hivi saa hizi. Hii miezi kuna baridi kama jacket niko na za kilobero jacket kabisa. Okay, so acha basi mimi nianze mambo mapema. Niongee na mzaya. Shughuli njiani. Acha sasa ni mambo ya Mungu. Tuombe Mungu atuepushe. Okay. Sawa. Siku njema boss. Sawa. Asante sana. Merci. Nafurahi sana kabisa. Okay. Wende vizuri. Harusi yako. Tanda mkorteji harusi yako au harusi yangu. Tanda mkorteji harusi yako. Mcheza badili kinigi. Kasha mahera yowaji dayagina. Ayaya, ngayoyo. Ngayoyo, weni ngayoyo.
nishakuona hapa ngayoyo. Ngayoyo. Shida yako naiona ngayoyo. Shida yako naiona ngayoyo. Ya. Ngayoyo. Unapenda wabibi sana. Ngayoyo anapenda wabibi. Unapenda wabibi wewe. Sema ngayoyo unapenda wabibi. Kama ukumi tutapatisha haya. Kwa kweli mimi Chief Singurani n'umugore wanje kandi imisi yose tuguma dushwana induru mwinzu n'amahoro ebana imisi yose n'induru gusa n'abandi bose nabiswe n'induru bisi yose. Jewe naje ngahanyi mfashe mzengarambe turakuzi amateka ya turayazi shaka kumfasha ngoro wanje afise umunwa muremure ndomo kama vile kasuku shaka rero umunwa wiwe tuuga yani kitu nyeko nasema kikubali mviye muhira ninjiye mve ukazi ninjiye ewasha induru ziwe zihere mu nzu ahora ushaka umuti shaka umuti nitaka dawa kabisa ni uja munwa jesha kumuti kwe itokana kabisa cheche unasema bibi yako anakinywa afisi muno muremure kabisa umuno muremure ibisi yose ebana amahoro muzu ihari tuba dushwana mu gitondo mutaga murango tuba dushwana misi yose mushiranga hagati mugore we nguyu chara urafise umuntu ngayo sawa bishaka tugabanye gute ugara yani akwe mu mavile bubu yani jesi ngino novuga shati mushiri awe bubu ego nyamuraji ego ko chumwanga kuongea lakini au mpole au mpole na nyumba yangu sawa unataka awe mpole au mpole kabisa asiwe nitukana tena nini pa amani amahoro gusamunzu yiwa anti aboneke sawa ngarambe nataka kufanya kazi sema bibi yako kumtie bubu ewa jesha ka gusa chicheke gusa amahoro gusamunzu anti aboneke icho chizo jongira anabi salama asukusa taka mwanamke awe bubu unataka mwanamke awe bubu Mungu bubu mbona mwanamke wako ni mzuri nataka awe bubu hautasikia raha mapenzi wewe yatamtia bubu ukirudi kwa kumtafuta hatutamrudisha aseme aongea au tumpole sawa tunasikia au tunajungisha leo awe mpole bibi yako awe mpole nasikia uwe mpole bwana yako wanasema naye pole hapana kwa unatomboka na wanaume unasikia ukitia makali hiyo moto tunakurunguza kinywa tutakuwa gugu ngayo hiyo sawa hariho conditionera
vuga wewe nyene wivuge nga kuri uyu hagati ndakifata ayo muterura ndamterura na kimwe oya nindi terura fata mvuge rero mubwire rero ivugire wowe nyene cyane cyane ku mutima uko ushaka umugore wanje Farida umugore wanje Farida ndasubiyemo ngoma ndakubwira iminsi yose urushaka kunyumva rero umunsi ivy'iwawe viraheze shaka tumumare oya shaka ibintu byose ivy'iwanje ngoma ngira unume nataka amani ndani ya nyumba yangu pao usalama ndani ya nyumba yangu kila ambacho nitakwambia uitike kila ambacho nitasema ukikubali sasa mimi nafanya mambo yangu kwa amani sitaki unaingilia mambo yangu nini sitaki nataka uwe mpole kwangu na uone heshima kwangu na hijeje yego tera ko ntuzi amate gatatu hijeje mshirawo aha yego we Fari ntusubire kuvuga imbere y'umugabo Farida we ndusubire kuvuga ayo condition gende ukinagire neza ugende ushike muhira urondera isakiti zibiri zibururu sa isake zibiri z'ubururu ndakumva sake zibiri z'ubururu okay uri tayari yego rero mbwiye n'imyenje no yisana kubera umugore wanje ni hatari bangora sawa yego kanda kurabire akana akakana ko ngibise no mtana uduke uduke turakora utoni atani Farida turagushitse mu ntuze mwana ukanye nk'aya mazi uzosubira gutatira umugabo wawe fata condition ugiye ngurabi inyuma yego akakanutse agenda ukasuka imbere y'umuryango mwijoro cyangwa kumutaba mwijoro atabona aho nyine wewe ndisubire kwatambuka ashire imbere y'umuryango mwicumba cyangwa ibibaraza oya kubaraza umuryango wo kwinjira hajya ku muryango wanje nabonye ari umuryango w'icumba utira gake nicyo gituma turwaye gake kugira niko gafata ntibagire ukahatambuka fini arira agumana umuntu wawiwe kwega wakweza yego akira genda rero ndurabe inyuma nabonye Farida ari muhira naruka yego mtama genda yakoze genda
byagutangaje sana rwanda gusiripenya mu gitondo oya nibisanzwe so nacherewe tutakusanga kuchira ku mayanga habaye surprise mu boss wanje uno munsi nyene just mvuye ngaha ncangenda direct nguzogenda muri Tanzania mu chama kingiye muri Konvo hari imodoka ngiye kuzana fatari sawa none aho ni sawa na kare binagutangaje ikintu kibaye surprise sinakikubwiye oya ahubwo ndagiye mu mutima kubera ubu tugiye kuronka ibidufasha muri gwa rubanza rwacu ibintu bice bigenda neza none reka nanje nivyo namasenge urumva bibayeho kumvuga ati ndishu Mparuko ni sare yaro mimi ari vizuri tu so hamaro n'ikindi nashaka ngaruse juste kubera patron turamaze kuvugana ikintu cyose turamaze kuvugana vyose shaka rero juste tugarutse yuko byose ko twabipanze tukoze bigenda ko muri sivyo Shindi baza ntangorane dote mariage byose bikacaye mu muso wewe ndetu wegenda kwanza manzo heze ivyo bintu rimwo urabiko bigenda neza tunajua pendo tunategemea arari amaro n'ikindi neza ko adjust kama tuusia kama usia mu misi nzoba nahinga shaka yuko nzogaruka numve izindi nkuru zitandukanye none ntunyizera sheri ntunyizera kwizera imisi yose tumaranye igihe cyose dukundanye hari umuntu urigera wumva ku ruhande tuko turavugana ku ruhande no ndavuga simvura just n'impanuro oya mukwa bisanzwe ukwiye kunyizera bivanye n'ukungene ubona tumeraniye dukundanye byose numva ko nk'ivyo byari kwirigura urabivuga nayinzi kunyizera ukwizera ndakwizera nkuko nanje ndakwizera nje ko nakubajije ati ni wagenda hari we utukobwa ibiki nibiki urabona ari ya Tanzania naho nyene mbona menga hariho abahagaze neza ko ntigeze ndabikubwira ngo ndakwikeke nawe okay basi nitubife usakara gaciyemo ya ntana kimwe kandi ndihuta ucyamutangura munsi uramunze vraiment no usanga nyene yahinduye n'ibintu kandi abakozi bazo kafise benshi oya ntana kimwe ntashobora gukora we mukuranye igihe kinini yandi ntavyoge nabonye menga mutama atekereje atekereje cyo njya ntiyoroshe je nabonye menga aritonze aratekereje kandi arakwizera mu bintu vy'akazi ya kunyizera usashe tugenda amahoro vraiment nico kinda gusabira ugaruka amahoro ebana kugira turabe ko twoshika ku ngingo ibereye okay merci ntacyo nzogerageza kandi byose bizogenda neza ariko tusinsa kuna niongelesha kusimu 24/7 ndakuwa niko na wewe hapa tu bump sawa sana furahi kama kawaida yangu ile gisi navyokuaga so hata simu na laga au niko naongea na wewe na furahi sana kusikia hivyo acha basi sasa mimi nende na mida ndio hiyo afu hujaniambia hata lolote nikuletee nini au unaniambia hata niletee kitu fulani fanya hivi ama utaniambia kwenye simu basi nitakwambia kwenye simu fadhali hapo maongea acha basi mimi niwahi sawa wahi kwanza wahi salama acha tu nilikuwa nasubiria kaka yangu kuna kitu nataka tuongee namsubiria hapa niko chumbani sawa wewe ndio tu naona sikushindikizi wala ina shida sababu mwenyewe sitaki kushindikiza kwa kushindikiza labda na gari ya kazi acha kwanza tami nende sawa wewe ndio salama okay bye taniagena na wengine mora wangu wende tu ili nifanye kazi zangu vizuri kuna wakati muda mwingine kwa naona hata unanikera kila saa kuniangalia kuna kazi zangu hapo unaniletea ubwege wa mapenzi mimi unaona mimi ni mtu wa kupenda niko na roho mimi ya kupenda hiyo ni ya nyinyi wapumbavu mnakuwa mnaingia mtu ya mapenzi wengine hapa tuna kazi zetu maarumu afu wewe ngitingo mapenzi unaniletea nini niletee roho yako ndio yenye nahitaji sha Just